تتخطي الخوف ده بانك تفكري انه الشخص اللي انت عايزه تشاركيه حياتك ده لازم يعرف التفاصيل دي، لانه هيعرفها. فمش هتستفادي حاجه ان هو ما يعرفهاش دلوقتي ويخش في الجواز، وبعدين لما يعرفها يرجع بقى ستاب ورا كده، ولا يحصل مشكله ما بينكم لما تتجوزوا. فبالعكس، انا محتاج اكون اكثر صراحه واقول له كل حاجه انا خايف منها، لانه لو انت فعلا ده شخص مناسب ليك هيتقبل ده وهيحب ده. والفكره بس فين الفكره؟ ان انا ايه اللي اقوله امتى، لان مش كل حاجه اللي احنا مش لسه عارفين بعض بقالنا اسبوع ولا شهر فاقول له كل حاجه ممكن تخضه. فبلاش هي فكره الخضه، لكن هل انا اقول كل حاجه؟ اقول كل حاجه تفرق معاه، يعني هو هيشوفها قدام كده كده. وتاني حاجه اختار الوقت المناسب اللي اقول له فيها. ده انا بالعكس، ده انا عايز اقول له عشان اشوف رد فعله، هو فعلا شخص هيتقبلني ولا لا. لان ممكن بعد كده هيبقى في مشاكل بعد كده قدام، ان انا خايفه اقول له ان انا متضايقه من كذا، او خايفه انا اقول له على حاجه في حياتي.